Buah sawo, buah duren. Paling enak buah pepaye. Kalau mau jadi penganten, jangan lupa nih bawa roti buaye. Halo cangcingnya babe, jumpa lagi nih sama Aye. Ondel-ondel Azam Jamil. Di tangan ondel-ondel udah ada roti buaya nih. Tentu tuh yang buat acara kalau kawinan orang Betawi. Biasanya roti buaya ini dibawa sama pengantin laki buat pengantin ceweknya. Karena menurut kepercayaan orang Betawi, roti buaya itu lambang kesetiaan. Makanya setiap ada kawinan pasti ada nih kue roti buaya. Nah sekarang ondel-ondel mau coba makan nih roti buayanya. Kira-kira rasanya kayak apa ya? Apa dulu ya yang dimakan ya? Hmm, kakinya dulu deh, kaki kanan dulu nih ayam makan. Nyam 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 nyam. Enak. Sekarang kaki belakangnya nyam 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 nyam. Sekarang belah kirinya nih. Nyam 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 nyam. Atau lagi nih kakinya. Nyam 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 nyam. Wah, lucu juga ya buaya kalau ada kakinya. Hahaha. Nah, sekarang ondel-ondel makan dari mana dulu ya? Palanya apa buntutnya nih? Hmm, palanya aja deh. Nyam 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 nyam. Eh, Alhamdulillah. Kenyang juga nih makan roti buaya satu. Kalau udah kenyang begini, enaknya rebahan nih sambil kipas-kipasan. Ya udah deh, encangnya ya babe. Sampai di sini dulu ya videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.